Thereponi phai inquire troxiani KSA Upper Dilaji Branch Committee lapen Upper Dilaji Yuda Tumpen Patir PC Upper Dilaji Sikari Timung Mozadar Barim Arong Pathua Klamalong Ketho Mangdeng Krungching Sayamai Kipaman Ove Gimia Tumaphan Loki Pacharli Akinang Sot Arta ki jumpen piso ki en penan ki dopen chipahilu nangji Longle Pelanga Cheraikom Akinang Sot Raki Hormu pen chipahilu Kinang Sot Rong rup chipang thir chen pen kido akinang sot son pholam thia puthak athi pi an ponsi Dhansiri constituency ke parlo ki high crow LP school pathua kram sikari timong arong along rong siang bong kosonsi kai ke ta chirok tok pen kido nang je puthak chethan chipariame padupon bangso chirok tok ame along aluhiaman pen inglong pho KSA mei phu barim Thangsing timung chitong dunsi alangli mei ka chetong arara thengno kaning je pon tengke isia det isia long ri phan ki pavir det jike bom war prum teng ainang ni luki charli akrong jongsi warsai pipe det lo pulote isia det along ri ami thangsi beer det po lasi osomar phan luki pa charli ki pa theke aprangsi ke apia potumsi thedungar pu do pusi than parite kang Sarkar pen salam pithek patang te labang so abarim nai penang kok po labang so rong long ki pathir tang hoi pusar pisar tum ke dak karbing long termas council ahem ki ma hutam ta melang tum kachira kachi todun long atum lang kachi halabang so rong long no sino anta lason ki pa phi patang te labang sa so kachi tin so membe lapan ki chok chi do seji kasi karbing long termas council labang so rong kapaching thurji phan labang so rong hawar arong asar pen cheng lok rat pen jing ki ji than si labang so kopi Asia kenang sot ma kijo nalang penceng lo ke dama tuar penceng lo kopi se kenang sot mahala bangso kacerap dunji pansi nili pensuri pon lo nili phan tame pini la bangso mailong rong rat penang curi pidun je la bangso SGB la bangso a file bang tong se kot penang cerap pidun sonte mesenji pu athelang litum la bangso file ka chimu ningkan hinilo pusi nang than dun lasi Karbinong Thomas Council Competent Authority mante non ilitum ke dobom non litum kithurdunji MP Amor Singh Tiso alangli phan kachuri gangtung ke lalo labangso arong farman SGB file council of do bosipu lasi labangso file tami pachok pidun derlu prodangte labangso arong arat phan halabangso mithang akar i SGB adak chilong pol pen laso SGB pen tami alang litum ke claim kedam pen an dak documents ka olai penon yat penon alang litum SGB pen isi supporting documents pidun ko goti mon tami labangso SGB mon punon benta ke chok chida joini akasik sak to koklo pusi than nilitum son pho patak ni tum chingwai pon lo ke chengsi la bang ke oi ke mitum han logo chardi nangi akinang sot la pen ke don thu bang ke ata ke kompen piso ke en mande pinan ke do la bang dai tum apia potum chilang nang kinang sot po la haya thepi en pen se nilitum pinip pinan arsijit adi do jot pen nilitum chingwai pon lo la pen si ki jutsi ke chonuri gang tum mang ke la lo ni karbang lo termas council ka chari tum phan adak nitum ke do barim diphu pen headquarter ben chekoi not kilometer pho baksi dolo stame langnam elo litum ke do barim litum da hokpen lo majang aso litum da ke do barim tum phan mang ke kaching thur abar sai pen chenglok boreng war sai pen chenglok tami tum phan mang ke do barim mang ke pi pating po bating son se nang ma thakok boreng war sai tami tum long nunde la pen ke ki jono lang pen chenglok to waran tami tum phan pinian janang kilang mon pet la bang ni lukpik asinon kiwang jilang apora ni bangke ilu tum hantami kaprek ahwa long kaprek constitution long kilang pon ating sini tum hantana pon nangji pusinili bila bang so media helong pen News report Karbing Long Live